4 piču. 4 strany máme. No. Spočítaj dokopy. Delom 4. Spočítaj 4 strany, deleno 4. A ten kokot je... No? Čo tebe Laslo a František, ty kokot? Ja to jebem. Poviem je teplo. 4 strany deleno. Ale ten kokot mi zase nič nepovedal, že no? Že no? Aha. Daj to ešte raz. 9. To spočítaj dokopy. Delom 4. Jak? 9, 18, 9 krát 27, 36. Deleno 4 je koľko? Ty si... Áno. Nie. Áno, takže 9 krát 4. Nepočkaj. Chlapci, ale bez těch vulgarizmů, jsme ve škole. Pardon. Ale to my šepkáme, veď sa ne... Nepočujete vlastne. Ja počujem ty myšlenkový pochod je tady vnímať. OK. Počkaj, ale teraz akože však štvorec je rovnostranný.